Excuse me, sir. Yes. But what would happen if, for some reason, we ignore somebody unlocked 100% of the cerebral capacity? 100%? Yes? Nadam se da je ovo snimljen. Čekaj, još jedan. A kao ono, znaš, tu... Au, pik. To isto ide u 100% break. 10%. Peace, man. Peace. Đađe, ajde u krilo. Nemo vidi da sam neprijatno se osjećao. Aj. Snimaj frizbee pa mene snimaj. Fuck your mom. Yo, peace. Trebaš samo prići kameri ovako rukom i kao yo, get the fuck out. Ne, Mili hoda tebe opet onak prema kameri. Ja ću baciti frisbee. Kad kažem sad okrijen se, Mili uhvat frisbee ovako i nastav hoda. No, neću uspjet tu raditi. Hoćeš. Sam ću ti reći sad. Ali trebaš to daću. Auf, kurac moj. Pa malo prije što je hodao prema tebi. A šta radi? Još, ajde. Šta radite na kontam? Hoće da uhvati frisbee. Kao da uhvati da ne gleda. Ček, A, bacam sad. kurac moj. Sad. Kurac. Ne, a Đađi sam može da uspori zbog Sad. me. Pat. Kurac. Sad. Na drugu stranu. Aj, jebi ga, pa kako ću znat na koju stranu? Moram ovo uraditi. Ali na drugu stranu, ej. Da. Znači kad ga, Mili, kad ga ukopiš... S koje strane okreći bacaš? prema kameri, Pa ne zna, ni on. Ovdje. Sad, kurac. U glavi. Sad. U glavi. A joj, promašao sam kita lijevo. Udario sam me u desno, ja? Ozbiljno. No. To je, ne bacam. Oj, jebute, ti kažeš dobro, ja. A dobro je, moglo je dodati. Ne znam kako si ide. Znači ja ruku, ne? Jebam, ili? Neć ne uvnji. Pade momak dole, sad ćemo ga staviti. Ja bijem te usta počeo sam tako iza. Ne smijem se nasmijat sa ovim zubom. No. Ide. But now the most handsome man. God bless. Ne, God bless. God bless.